Alene, čuli ste da u Rijeci postoji predstava Dnevnik nogometaša. Što kažete o tome? Pa pazi, to je sve za mene nešto novo. I to sam očekivao da će biti novo. Ivice, to je priča o Dariju Pandžukiću. Jel ti njega poznaš? Pa ja sam imao i čast da igram s njime. Damire, da li je istina da je predstava Dnevnik nogometaša i za mlado i staro, i za cure i za dečke? Da, to je istina. I to je istina u Rijeci i u Rijeci će i tako biti i dalje. Ševa, kad si gledao predstavu, kakve su ti misli prolazile kroz glavu? Pa zamisli to. To su ti misli koje nemre jedan jebač da nadigra. Anas, pogledali ste predstavu, možete li se prepoznati? Što kažete o predstavi? Sigurno jedna od najdražih, ako ne i najdražih u ovoj sezoni i stvarno sam sretan, evo. Hajde ti u maksi. Gospodine Mamić, čuli smo da vi niste htjeli doći na predstavu Dnevnih nogometaša jer ste bili u zatvoru. Ti si provokator, ti si mučki provokator. Mučki provokator. Ma nabijem te na kurac. Ali ne, ljudi kažu da je to jako dobra nogometna komedija, nogometna predstava. To je nešto što nas ne bi trebalo previše zanimati. Nas zanima naša predstava. Jose, when you looked at the play, The Diary of the Football Player, what was your first reaction? Predsjedniče Davore, koliko je karata prodano za Dnevnik nogometaša? U današnji dan je preko 9000 karata prodano. Leo, necesito de por desgracia la partida da partida. Bueno, seguro que sí, que es un partido complicadísimo por lo que significa, ¿no? Es una semifinal de Champions, jugamos contra un rival que... ¡Caemos!